Memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya Kanziko Kitui cha Itheo kauntini ya Kitui cha Lokimoli ni wakulia muvea wa kusovea nyamusi ya kithekani KWS uvetange ndithia ya nzou ila si unyamasi ya ene wodini isu na kwa nanga maleume undane ibindani ye ya mbua Chalo ainena na ndikima mavoni waweta kana ene wodini isu melasimika kuvinga mawea kwenuka tene kumana na wea ula umekumbileta yenda muvea wa KWS hili kile kana ene meke ikala na wea kwa kuvithikiwa ni nzou ndithia ya nzou. Onesmus Chalo ina mavombe yake. MC wa Kanziko cha Lokimoli wenda muvia kusovya nyamusi ya kithekani uvika wodini yake ya Kanziko Kitui cha Itheo va kauntini ya Kitui na kuvetanga nzou ila si unyamasi ene kwa kumana angia leume undani. Andu ma KWS kanoze therminga nzou isu na kuvika na omundi nzou isu Kanziko. Na nisiende no tuna miunda nisiende no ya miunda kwa miunda kwa andu ma Kanziko na kila mwaka mbwa ya mina kuwa they experience the same problem. Nendo kule andu ma KWS mainda vini oyu mbwa nini lenu munini I respect mbwezu ya lea kuwa kwena nza ku andu ma Kanziko menda okalaka didi makwatite ka protect we within ngabikia na gusia ando asima kwa kinu patona kuta next year within madonga school. MC no awetakana leula wende na kwana ngome undani wende na kwekea NND nzani pala awetakana NND yumela asimika kuvinga mawe motene kuma na kukea nzou ile thoketa wodi isu kuma mutitone wa sabu melone wa suwa kule ndo kule national government kuzinovia na KWS mose jude mabiba Kanziko mumyanzula siebu Kanziko sekwe andu miunda oyu and mevozika kwenuka tene nundu wa kukia nzou by 6 with kila mundu anomba na isu ninzie moya utila uthukumi wa andu ma Kanziko na kuthezia economical level ya ma Kanziko inge MCN aweza kutembea kwa ndiri ya nzou makalone ma NND moise munene na muvia wa KWS no ele kuvetanga mbanga isu wa kuvina NND nzou isu sithito siku thuka kuma motitoni wa kusivina musi ya kithekani wa savo yumlone wa sua na kunyamasi ya NND alame wodini la siva kuvina motito usu sia kilde sithito situ thina nzou monza na ndo ma KWS mosi nzou ile matunga badu nzou itano unzu ile sutu thina nzou itano na dema kule matunge ivita kalima Kanziko nundu ningu ripoti yo nima kwa sababu makwinga nzou matunga kithekani ndio ndo ma KWS mayodonga nzou kithekani na hiyo kwina mabala sala mende su community mamandeni modonga nzou seko meya miunda serikali alo take action televote blingo movo motongo TV Neto Onesmus Chalo.